ahanbagi Chief Minister's Trophy for Community Service ki recipient Sankarjit Singh Loitongbong MPS Additional SP Minister Nasiki Chief Guest Sri Nautingo Biren Singh na Manipur Police ki Biyoy Magada Batang Singla Uniform personnel salute. Company 7th IRB, commanded by Jibadar Command Combined Indian Reserve Talent Contingent to Salami Pikre, Dr. Junction Pidagriba, Combined Civil Police Male Contingent Imphal West Sabani Imphal East, 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏 Purnachan Singh Imphal West na Command Logan Junction Lagi, Salami Pikre. Combined Civil Police Male Contingent Music Salami Pikre ko Limango Chadli, Tungda Junction Pidagriba, 9th Indian Reserve Mahila Contingent led by Women Sub Inspector L. Loibila. Music Salami Pikre gani. 9th IR Mahila Contingent Music Salami Pikre, Tungda Junction Pidagriba, Combined Civil Police Female Contingent Imphal West and Imphal East, Women Sub Inspector A. Devlan Mantori. Combined Civil Police Female Contingent Music Salami Pikre, Tungda Junction Pidagriba, Home Guard Male Contingent Senior Platoon Commander B. Yaim Sharman Command Togan Hodik Junction Lagi, Salami Pikre gani. Home Guard Male Contingent of the Salami Pikre, Tungda Junction Pidagri, Combined BDF Contingent Imphal West and Imphal East, SI Ambedkar Horungom Imphal West na Command Togan Hodik Junction Lagi, Salami Pikre gani. Combined BDF Contingent of the Salami Pikre, Tungda Junction Pidagri, Manipur Fire Service Contingent Sub Officer W. Rajesh Singh na Command Togan Hodik Junction Lagi, Salami Pikre gani. Manipur Fire Service! Manipur Fire Service, Sudik Salami Pikre, Tungda Junction Pidagri, Traffic Police Contingent led by SI Abong Thonga. Traffic Police Contingent! Traffic Police Contingent Sudik Salami Pikre, Saluting Daismanga Chadli, Tungda Junction Pidagri, DM College of Science C. Simon Singh, 4th semester na Hujing Command of the Junction Lagi. DM College of Science Contingent to the Salami Pikre, Tungda Junction Pidagri, Manipur College Contingent, Lawrence and Hagam, 4th semester na Command of the Hujing Junction Lagi. Manipur College Contingent to the Salami. CRPF Female Contingent Hojik Salami Pikre, BSF Contingent Hojik Salami Pikre, Saluting Daismanga Chadli, Tungda Junction Pidagriba Contingent
Kung si BSF contingent salami period ani. Housing Parade Commander Ashna Sarangkem MPS Assistant Director MBTC Nalunjik Pinuna Ajay March Paski Wakung Harba Fajarba Contingent Singlik Shibinatli was the Honorable Chief Minister, Parade Inspection, Loibiraduna, saluting Dice Tabnanik directly. Manipur Fire Service, Traffic Police, DM College of Science, Manipur College, Anandha Singh Higher Secondary School, Higher Secondary School, SSA Conference. Loyana, combined band platoons commanded by Shri Broden Singh, Havaldar, First Guard. Combined civil police, female contingent Imphal West and Imphal East. The Honorable Chief Minister, Parade Inspection, BSF contingent. CRPF female contingent. Rifles contingent, 1st, 2nd and 5th MR. And national flags at the perimeter of first Manipur Rifles Parade Ground has been hoisted in connection with the 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐏 Amrit Mahotsav, which is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and achievements. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Narendra Modi's vision of activating India 2.0, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. Congress, Loyana, CRPF Band, 1st Battalion Manipur Rifles Imphal, 2nd Battalion Manipur Rifles Imphal Band, 1st India Reserve Battalion, 2nd India Reserve Battalion, Loyana, Home Guard, men and female men to serve their country.
Minister na hek yogiragpaga. Mayam ki mangda layriba parade contingent sing sina General Salute Piduna Honorable Chief Minister bu taramna okani. Tungda Parade Commander na Honorable Chief Minister da Parade Review Tawinaba report tawgani. Kumsi chahi Inglisingani kunrumdoi asigi. Kumfudara Tarik Suba Independence Day Celebration asigi Parade Commander Ashna Sarangthem MPS Assistant Director Manipur Police Training. Riba Thoramasi Raja Sigidi Mapumoy Thorami. Nasigi Thoramasida Ikai Kunajaraba Chief Minister Sri Nongthombo Biren Singna Chief Guest Oibiduna. West Angelina Lobo. Honorable Chief Minister has arrived and will be given general salute. Sana makung kung Nasigi Chief Guest, Honorable Chief Minister of Manipur, saluting Dais Hanotuna Jake Parade Review the winner Bagidabang Kumushan Bahokre. Sige Thoramasi Dega Pikiba, Ipirakiba, Pai Fodari, Kaidinaviat and Misery. Thank you so much for your kind presence.
दिल के टुकड़े
ꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ Tay tay. परेड को विसर्जन करने का आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। ब्रिटिश की लोयलम शासनदगी निखा तमकिबो निमित सिगी थौरम सिदा पांथोकपसिदा किमां दाजिनेशन बिरिबा Honorable Speaker उपाय लेती है Chief Guest Setabrata Honorable Minister Chief Guest Bishojit Honorable Minister Shri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐄 Honorable Minister Shri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐄 Honorable Minister Shri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐄 Honorable Minister Shapon Ranjan Honorable Minister Shri Sushindro Maitre Honorable Minister Shri Dingo Honorable Minister Vasundhara Kumar Honorable Minister Shri Kasim Wasum Shri 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐄𝐄 Father Shri Yordi Babung Chauba the Advocate Generals Honorable MLA Shri Arment Shri S. Rajan Shri 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓 Shri Usumdeven Shri K. Ravindra Shri K.C. Bomsa Sarvosam Devi Devi the Very Honorable MLA C.S. Prem Chandra Dr. Radhesam Yunam Honorable MLA Ram Yubha Rausum Arun Kumar Honorable MLA Shaikh Noor Hassan Honorable MLA K.S. Lokin Honorable MLA Tima Nalini Devi and Honorable MLA Santi Singh and the Party President K. Sara Devi and the Chief Secretary Shri Bini Joshi and the Secretary Advisor Shri Kuldeep Singh Ji DGP Rajiv Singh and the three chairpersons Bamengi Senior Officer Singh Assistant Chief Secretary, Commissioner, Secretary, Police Makuk Khongba, DGIG, SPs Mayam Punamak, other personnel Punamak, Assam Rifles ki, Army ki, CRPF ki, BSF ki, SIB, Ratri Ba, Officer Singh, other personnel Punamak,
aduga Manipur University ki Vice Chancellor Ojalo Kendro aduga nasi sakiba parade commanders contingent punamak yamna maruina isa nufising aduga isa nupasing school ki matam kai thokpiriga lakpiriba punamak their party contingents aduga media ki mangil suriba marwapang aduga baton phangdana sugumba nuairo function sibu yogi rabale mirabiba sigi sinina marwapang mayam punamako ai sigumlaba भारत की मुद्रा का तरह सुबनिंगम निमित्त की नुमाइंदे खबर मसीदा मैं बताया मैं उपचरी ये मरी इकाई में उपचरी भारत की अशुभमान नुमाइंदे खबर मसीदा मणिपुर की नुशीदे पर प्रजामियां दयाना media की खुदांगा ये अंदाज़ी है कपाउदर पिजरे इन सोगलिसिंग में समापन निपुट रहे की अगस्त Angkara mengadili hubungan sigulaba mungkin harau daya mari palan orang masih pangkuk lagi. Nasi ekor pangkuk liba ya ekor kami demi palan orang asida. Bharat ning kami yoga saruk ya kiba ya kiri atau kesin yohamda ikai mungkin berona saranjali pun kami nasi Katopa mani mariwa musibagi wakalon galwena Bharat ki niyamna British lenga ki mayukka lep laitan langkeng naki masagi wajabat chidaba madi mamariyamna kunsi katokiba ayaduna leba kasibu ningtam leba kama mahilam kibini Bharat basi kudimana ningtam pangbagi kumudra katari suba palan thora masi lebat sinda tuna pangtung dari. Lebat sinda itu memikung terima kita hodang yaudana. Sakut ke yaro ya hari gua kalau na orang masih sinda tuna pangtung begini. Azadi ka Amrit Mahotsav haiduna. Mamang ki sahi yang masuk na pangtung tuna lagi. Bharat ning tamba lebat ama oibugi sahi mudra mga Bharat bagi. Harap yang untuk kita orang masih bangkok ni, orang masih Bharat dunia ni, untuk yang beberapa ikhlas, Sanskriti madi, sakut orang masuk masak pun naik, aki berkau kaya kutok ni. Orang masih di serugam ina, meri mati mera des, hai beri ekoi gilebak, ekoi giramdam, hai bet orang masih amasuk bangkok ni. Ekoi state sudah district Kudimakta, Singamadi Tamil Nadu district Kudimakta, security force की personnel सिंह, school college की छात्र छात्री सिंह, civil organization cultural group सिंह यावदना, हाई रिपा, कठोर रबा, कठोर सिंह लगी, वापम द सलांजली, कत्तु लेकाय कुल्ला बुली masih pergi panchayat, kungang sing atau block urban local bodies, apa kaya ada su, apa dari, orang masih seru kamu wena tahu sing ini sing pun sila kala kam, semduna, maka mati dunia na penciptaan, awal mana diwasak longan. Kalau British samaju Bharat lagi yang Manipur lagi tanpa nama income yoga Langsam masih suatu atau atau dia laki. Adu kumlaba atau bagi sing adu yang pun dasu atau puno mana kai puno luceri. Maka masih ada tinggi sing amadi Manipur ini pun kulima atau ning kamlo Bharat ki nagrik sing oina sakut tu nahi. Lebat ki niam natiu sakti itu nalenga ki amadi niam ki kunci tanggulekan hingga Sahabat Mike di sana sini dulu, malah ini amam di lewat sini makuk pun lainnya bah lengak sini tanah, orang dulu lagi.
Saya lising ani kesuna terat lagi. BJP ni lusin melayan pemelak lagi. Dalam mesin ini yang lagi. Yul thang amadi kungi apa pemakai dia pin kanduna apa korong kaya kanduna lagi. Masih gimana ni dalam mesin aku kita saya tahu mau masih dah kan market lekaba karena sana lekaba dalam mau ada kamu orang kibini. Order में हाईवे सिंगला हाईवे फोर्स में पुलिस और पोस्ट में सिंगल कितना आइन नहीं आता बात हम करोड़ सिंगल ना बात हम सिंग पाइकली यहाँ की कुंगी सांग हंसादु ना आइन लेबल बात कमा वो हिंदू ना लेबाक सिले लेबल महाव प्रजामिया में तीरों में ना बात और न जरी साकुत थोड़ा नहीं थमक रहा है जो बता रहे हैं तो होंगानबा लेंगाकी अवाटबा मफम सांगलेरनबा सिंगवली तम मफम सिंगहोंदुना अनो गोमाइवनंगा परकुमंक्रे अहोयना सिंगी सोटा होरबा मिया मफम सिंगी अवाटो मेंखेतुना मांजिल थाना सतबा नमनबा बजेट अहेन सेफम हापना अखन्नबा मियं संगुना लाकी लेइबु सासिनदगी अनामदुस शिक्षा मिलेतना अखाप लेतना हो रही है लेकिन इस हम कौन सिंगा अवार्ड पास हुए बा लेकिन अब यहाँ विवाकल नॉन सिंग खंगो बा हवरान सिंग काय कितना लाग ग्रासरूट लेवल पर कुंठे ना लेकिन कि होने बा एडमिनिस्ट्रेटिव बारबार सिंग हापना मचो करोली और ने दूसरी निमाई खंगो होना मणिपुर मांगा संगत लिपि दिल्ली में कौन होगा Lainnya kan dapat orang warung drugs, obok sekiba, karena gua kamluk, amat ini ya, gua tak kamna, nam kenapa, nggak terkenal dapat orang, nanti. Aku ini dalam masih ini yang dikunci dan tum baru ini aku disalon salon, mungkin berapa dapat orang ini. Warung drugs, kalau pergi aham sekarang lah, apa macam 2018 the last part ada lagi kita hoki bani ada macam sida drugna saatnya soal benar kaya maya gimana urga koi temer lagi bani ada pun sungai lahat bukan mungkin ba ekoi manipuri ekoi marka ini lahat kami kita drug user berapa yang tinggal berapa itu adalah kita ada berbeda mas berapa singa foresting juga ada coffee plantation berapa aki berapa orang berapa koi sekarang itu ramai pada manipur niawi ini mereka adalah program niawi yang mereka nah kaya kursi हमरे कम्युनिटी कानून में फायदा होंगे बात करने में एक काम निशान लाइसु रोगा इनका लड़का दुकान की क्या है किलो में कोई लोगे मशीला लेना तुम न लाइबा मंकी दबने अब हॉस्पिटल अभी सरकारी बावारों ड्रग्स मक्कू खाना माय पाहन लगा और माय बसी में पूरी प्रोग्राम याद रहे लोगों ने कोई सरकार की लेडी में कोई अच्छे वाफम से प्रवाहित मणिपुर की भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा निशा मुक्त भारत पाठक को लोगों मणिपुर सुखाई वारों की उत्थांस हत्या मखल की हत्या सोनी ना बेबा तुम्हें बिनो गानी ना बेबा सुमत्र कसे मणिपुर की मरुप होने मुक्त प्राइवेट से nasi ki ekoi lecture bi sarkar sigi sab sabak phire amni hai biswe mein amda nasi no men sin jage khongkha nasina ekoi nasi di kharakai manipur da enaramba drug ki samesal jo kharakai khatkan mo manipur si bharat ki gateway hoga asin har gadi ekoi le ekoi manipuri si gateway pro bharat भारत की साउप्रभा मशीनी आउप्रभा मियोई करोड़ सामु निफु लाइब भारत सिगी मरुइना
golden triangle dari drug pusilagi bagaimana sih kau itu sih itu manipuri lalu sih ekor yang nasi drug tinggal mana buat ada Bharat ki malaria semua itu mati harus itu ana bakal makoi bukan tu drug ni kena nakoi musi jawab pun kini mak nioi bagi karam sawat awong kayak malam ni mahu sari satu ini nasa belum satu kahel ya mesti pun kami Kasi nung karpo matanda turil maya da level til na usin ubirang ni turil na usi ising aruba uba kongro karige patat na sin kokho kido maduna maram werkanda abi phatta ba coffee plantation ka wona kanda tumatan ba fertilizer hatin baduna leba si Doro rahu, ini sok boleh ni, jadi nung karbo macam lewat semua, loina tulen ke tarik kere, lok ke tarik kere. Yang ni orang yang bisa ada berapa sih, tulennya kita boleh celok ni. Tulen kita lagi situation, lokat lagi situation, yang mana mari ni berapa orang? Aduh ni koi, ayah kita lagi berapa, mak kita lagi berapa, habuk berkata, raja mian berapa. Nasi mirol soy dah bermula, tunggu mirol soy dah bermula koi, habuk kami nak bayar besi, tangai kalian kali, ada single lagi bersih orang yang pun mana umum pokok kita, umum yokot kita, ada nasi mau sabi kan air itu bayar besi, kami nak kono kita, apa lagi bersih orang bayar nasu, kopi pat, tuin, awal itu bayar besi, kunjul laga, ayah nak ki. Nuai na ba iyungi gari thamna ba iyungi dukan sana ba ai chat lambi satu nuai na bagi mau da sabat na ba yam si lepte harga mau sana kirim ba ko na yam si ai da thamna ba ekoi punna ala minasi haidana ekoi mayam da ingasi ge dumba Bharat ki link khatamba anu kiba sai murag dore chura koski numisida anu kuilaga ni amai na hono sinjari Singi district sendiri itu umum kayak pokok tu pakat dan kopi tak kita sih climate ki belum berjalan sakit orang belah le. Jadi panjang kita ni, aduna, mayamna, koi India ni citizen amoy na, India ni praja amoy na, India ni constitution ki riba, madugi provision manunga, koi apa kombinasi, lewat kombinasi. Indian Constitution की provisional की वहाँ मदद मणिपुर सरकार ने मच्छेद में प्रधानियों को मदद लेके कोई properly भारत की Constitution ला प्लेस होगा भारत की Constitution की वकार से हम सरकार ने अपना Constitution याद भी कोई मतलब औरों ये है बस इंग्लिश के तो गुम्बा और जो लोग किधरी वकार तो वो लोग सुलेते हैं कि तो दुनिया में रही आज बिजली Lamlam sigi nushiraba ikun kulimak, kaya kasi na hilang kulimak kakapit na koi kone zergal apri, yam na Indian Public Service Commission na parikat hanwa mapan na isa pang manjata balay bisiyat sa singi na makay koi housing class, hana virtual koromado koi direct na yang universiti lagi, apa ini makan lagi faculty singapura ada sendiri, coaching ke bawah berkena, IS, IPS, atau central service sehingga, itu dalam sih macam program mana boleh, coba program, lihat lelaki ini, subject to correction, ada UPSC exam preliminary dah, itu STC lagi ini full material koi reporting boleh lagi, subject to confirmation, sungguh lagi bahom boleh, saya sendiri manipur dah muka thok di rumah dah international football tournament, apa jenis tahu kita, muka thok di rumah dah koi G20 ki, apa jenis koi makan lagi lah, kau yang mana harau enjoy tahu kita G20 dah function tahu kita, Durant Cup yang nama mula lepas tu Durant ke Manipur lah ada sana bukan ada
kaya fazana mayam na operation ki ba mapalay la ko kaya mayam kaya haraw ki ba Miss Femina India manipuri history da han boina sida pangkok na to ki ba yam fazana la amagadu masai taru ki sasan adugo hujik kanadaba wakal haunadaba karadagi haunadaba thokok karathoga maman yamlaba yebgi kunsi kaya mange lantun mayum makai kaya mangan tahle hujik kaya amana magi mayum dari pamedana Music ke anda sampai kalau mulai, hari bapak pun masih, ngasi kau pun mesti dia mana apel kau ni. Lagi di bagian lepas, kau tu dapat thawak kau ni dapat pun masih, ngasai, aja tiba mana. Indian Constitution ni, lagi di bawah provisional, provisions ni mana Canada. Manipur सरकार ने ऐसी बाबूला ऐमोन आये के भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाहक चुकी सरकार हमारे की रिवाहक सरकार हमारे तो बोल खुद देखे कोई वो आंदोलन सकती है और की देखी वो आंदोलन सर में करना एनी टाइम सरकार से नहीं रोए अदुन होजिक कोई बात हो गया उसे कोई wakil tanah berlagi, tanah berlagi, karena gua vested interest hargi, insimba, aduh bapak ni forces kaya nama itu destabilize semua, Bharat itu destabilize semua kalau ka amannya lalu ya tu, nasi kau pun minta lagi, mula riba nakal lima amat tu orang wakil hukum berkala. Kemudian apa nungai apa ini betul betul lain betul nama. Constitution ni manungga. Saya ni kau kan kau ya. Ekoi adu mba Bharat ki संविधान की बाया apa adu makar. Ini sunnah. Anak umma magi mayok terjadi magi nak terkomunikasi amagi mayok terjadi. Kung magi wala ya kada mo ng koy kau lalai mujib su badulagi sakar na shit no hen bida bete ko nanai kana gumi ma koy akan na ko da balite tau ki basulite adu madom na tau da bata ko ni mai koy tanar ga kamina ga awala ga community adna hinsa hadu piu hinsa hadu ga koy amato ina hinsa daga wari tanar ga Santi laiba manipur hanagi mangga yang serba hani untuk mangga yang na Bharat ki praja pun mana Krishna ki praja pun mana yang namba pamer mana manipur ko henna bela ko kunna kono minasi hai bisma ai aya pun pundawi api ko ni adu koi kono inda ko sigi irang sigi ina mara kanda Hujik konsabong sanggup wahana leriba cerita sih, sehingga berita mani makan leriba pun mungkin awak berikut serbiari, atau macam berikut makoi bu, ini settle tahun apa, moi gile konsinga, lahen apa, hanjil lega mahu sari tangga berkunci. Lahan na pun makoi सरकार मायके की kan ले पड़े तो होने जरी मुझे खुद का होंजन में यारों जब जगह से दुले कोई temporary leave fabricated परफॉर्म मरी मना दसारी मधुले का मतलब खर ले लेना बा one family one livelihood अभी मखा का मकोई तो priority दी का जब कोई की हिंगने न भी लंबी शिंगने न भी कोई कमी इसी अंदर ना होपरे Ini dari keratu try lagi. Kau akan memang lagi ni honorable minister sing, honorable MLA sing.
the team Hydro the section district Hydro Chief Secretary, Lady Government Bureaucratic Officers joint Kanda. Two of them Pragasing City affiliate of Manipur, Hani, which they the effect of the same law. Effect of normal life, I have the Tumbasabu, the 16, 17 state of play. Making the micro honorable Mr. Emily, bureaucracy of Hamada, or the Fania Toga, the Hones again, Mr. Manipur Prajamia, like we go. Sazo Pivio, a quick support of you, Haina, a great Mayam, Lasiki, Sumba, Hansen Siki, Celebration Siki, Kudun Salmoga, Emian Lapin Totally, Aduna, Lucida Punama. Hujigasi Kalin Mahimarong, Aroin of Poltava Matami. No, we are never akan about Horang, Lopet Karaman and Kamilomani. Very the adjoining area, Hill with the Valley with the Leramba, the pioneer Musumaduji, our Sarkari, Aduma, Honorable Union Home Minister, Ms. Haziki, 24/7, Mari Monitor Togiba, Advisor Tabi aduga ay darkar le masak ko mayam thabi rakna wasi normal life koi tan hanjirali aduga single lamdasu sana thangna ba yorom da sing hoje tan yomo horake makhata nasu manipuriya dena pitong wasi nioi dai wasi asoi mayam nasu lekibete asoi du sing aran du su ngakna raka forget अभी मोहन की हजार बसाजत इसे तो कोई ना कुछ ले हर काला ह्यूमनिटी सर्विस अथवा करने पे कुन्ना कम्युनिटी का हाने के लिए रंबा मणिपुर के सकम 2000 में होने मिलसी है बिस्मा आई आप तो नहीं अदना थोड़ी ने भी यांग सिनेमा में मॉडर्न की हिंदू संघ सानो कोलम सिंह में जाते कोलम सिंह और तो हिंदू में कोई kan होने से रेलवे कोंसान वाला कुछ रेल लाके मुझे हाँ लाके मुझे नहीं सुबह लाके ना भी कोई रेडी तो बा लेके अपना कोंसान यहाँ पर संग करे मुझे तो कोई कोचिंग मापाने की लाखों करोड़ करोड़ ना भी कई लोग भी थोड़ा है वैसे तो सेशन ना उसी रेलवे से कोई नॉइना का हेलीकॉप्टर सर्विस मापन किया था कोई कॉर्पोरेट लोग हैं अदुना आइना रोशनगर पर मैं हमने लापे तो मिला मसीन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बाकी एक ही बात उम्मा मसीगी मुकाबला करें सुबह इंडिपेंडेंस डे की बात सुन रही थी माना कहीं बा भारत अमेरिका महासभ सिगी इरोइना माना हमजरी बा पांडम अदो इकोई मैम पुन्ना सपोर्ट होगाना होइदे बनी माना हौजी हाना वर्ल्ड इकोनॉमी दा 10% दा लेरमबसी 5% दा हाइगलतना भारत की इकोनॉमी दा चौबा साफू की दा पृथ्वी की ओइना मसक खंगरे मागी वासक लाइव 2028 इसिदा पृथ्वी की मनुंगा वर्ल्ड इकोनॉमी दा होम सुबा मफम दा भारत सोइदन लेगिन है बसिमागी कमिटमेंट ने प्रजामयम दा भारत के नियम दा किबा and magi and dynamic with leadership ये अदु मगी क्वालिटी नसी भारत पृथ्वी में याम पुनः मंगाई कोई भारत वासी से महान ये में मीन की रेस्पेक्ट होना या अवांग का था ये नसी भारत की नियम का नहीं अदु ने कोई मगी इसी मखादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा अवांग को भारत हो की बात सही निपान मापन से
हाइनिंगाई लेतने कोई चेंज हो है बस कोई मांग दार ले मातनी लंबी थोंग की कनेक्टिविटी दा रेल कनेक्टिविटी दा अदगी कोई की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की मतंग दा मान पीरे बमतें मान नॉर्थ की दमकना मान पार्लियामेंट दा नागु मतंदा आवाम को घर से मेरा दिल का टुकड़ा है कि थमोगी अगर मम्मा चेत मनी है मान है तो मशीशु मागी वापंदा आवाम को घर की अजन पल्ली अगर मान है कोई वो मुसीबा आगे से पार्टी के दूँगा लीडरशिप ने कोई मनी को खन्मा क्या तो भी बस है मामांग ले बस कार मतलब को विजय मामांग ले मतलब लीडर मतलब को विजय है भाई है मतलब वो है ना भी अदना मैं पुनः मग उसी कोई बात होगा उसे नाम नुआई के बाद कोई पुनः मग victim होई बा तो ना लई दी कोई पुनः मग सुध मुन सारू पुनः वापस सुनना बा लई बा वो हम हुआ अदना मसी है भी मसी लगी कोई पुनः मग हो के बना हो के आउट तो कर गया है का तो ये ना तो ये सोलर का कोई मसी हम तो है ना मुसी जाना ना हाल को ले मिलन बा अदुगा मणिपुर ना सब थोंगी मांग सनम बा लिबलम दो आउ मणि की गैप से मसी कोई मैं खदना बा एं गुम सादने कोई कोने मिनसी है वो अपन सिद्धू थोंजरी अरोई बेदा कोई गिनिंग कमी हराउन माय बा पुरो कलोने ने कोई गाड़ी जैसी है ना तंदू लेका बा अपांगल कनवा में खोंग वाला बा सब कुछ राय जम होए लसी है से ने अंदर थमनी अदुगा लेंगा कसिना मियांग दमक पाइकल जो थम थोरम सिंगा अपेन पेन ले बसु उन यापा म पुंगो पुतुरा मदी हफ्ते ने वाली साधना वारो शेनो कोरनो कोने मिनसी मसी की दमक लेंगा कसिना मदम पुनम कथो लाउन हांगु लेजरी उजी तो इबो तो रोसी कोई नी न लेके प्रजा से ग्रीवांसेस नोमगी मनुगा इमा मेरा पाइबी सिंह क्लब की सिविल सोसाइटी सिंह एनी अकोई उनरगा मकोई न पेन रिबा मकोई न वारी बा मकोई न नुआई रिबा मकोई न नुनांग रिबा मैम लेके उनरगा वारी थानरगा मोय दे एडवाइस सजेशन लोर कांदा कोई अब प्रबोधन के उद्देश्य इमा सिंह वारी बा जुनरी बा मकोई थमो ले रिबा नुनांग मैम अदु आवाब मैम को होने बैठे kan hono jari adu hocho hono ki gani aduna malaga ko musibulu ne na ke khela ka ya ko apun ne ga abo thono kono mai pa no hono bela ko ya nimina si an ko ko sa ba ko han to ko gani na hande aduna nin ka bo sibu ko do lo ne biram ba lai ko singo ko da kai ko ko gi hawa madu masibidi Makan kerja yang lagi ada dalam Missouri, dari him. Many cases without delay, the state forensic team worked proactively and successfully cleared all backlog cases numbering 224 within a very short period of 4 months, while simultaneously clearing newly received cases, thereby increasing the average case disposal rate for narcotic to 6 in time. The exemplary work done by Director of Forensic Science therefore deserves commendation. Once again, Thopa Matang is the Lotion Jerry, housing Honorable Chief Minister, a singing Chief Guest now, Chief Guest Moral Tapina Manoluchari. Havildar joined the Manipur Police Department in the year 2007. He is presently posted at 2nd Battalion Manipur Rifles Imphal as Battalion Havildar Major and is an asset to the department. Sri Dorendra Vikte has played a remarkable role as an assistant to the special team of officers of 2nd Battalion Manipur Rifles, who is laid to seizures of drugs as a part of anti-drug campaign of the government of Manipur. His prompt action, assistance and intelligence has made the battalion's special team to have registered maximum FIR cases under NDNPS Act and seized the maximum drugs in comparison to other MR and IR units of Manipur Police Department. In recognition of his professionalism, hard work and excellent devotion to duty for a safer environment and drug-free society in Manipur, Sri Irengpong Dorendra Vikte Havildar has been awarded the Manipur Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign on the occasion of Independence Day 2023.
Sri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐄 Dorendra Maitei Havdar. Presenting trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000. Next is award for commendation certificate for outstanding achievement in disposal of cases relating to narcotic drugs and psychotropic substances as sub-inspector and was promoted to the rank of inspector in 2022. Sri Nitaranjan Singh has been working relentlessly for the anti-drug campaign with professionalism, selflessness and courage. He led the Thobal District Police team that busted one heroin brown sugar manufacturing laboratory at Yaripok, Chakundabhi, Mayalekai, Thobal District. Huge amount of illegal drugs have been seized under his supervision in as many as 15 FIR cases, and also 19 accused persons could be arrested. In recognition of his exceptional contribution for a drug-free Manipur and India, Sri Konsam Nitaranjan Singh Inspector has been awarded the Manipur Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign on the occasion of Independence Day 2023. Sri Konsam Nitaranjan Singh Inspector. Awarded trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000. Sri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐄 presenting trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000. Singh was appointed to the Manipur Police Service in the year 2007. He has served the Manipur Police Department in various capacities and is presently serving as the Superintendent of Police 𝐀𝐔𝐆𝐔𝐒𝐓. Sri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐈𝐀 Singh is a dynamic and honest police officer who has demonstrated a keen sense of learning and a spirit to serve the society. His role in curbing the management of drugs by consistent detection and seizure of drugs and destruction of large area of illegal poppy plantation during his tenure as Superintendent of Police Kangpopi District is highly commendable. In recognition of his exemplary dedication and devotion in a relentless fight to uproot the menace of drugs from the state of Manipur, Sri Thokjom Vikramjit Singh MPS has been conferred the award of Manipur Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign on the occasion of Independence Day 2023. Sri Thokjom Vikramjit Singh many social activities over and above performing his assigned official duties to the fullest satisfaction of his superior officer. In recognition of its outstanding commitment to his duties and to serving the community, Sri Tej Singh ASI has been conferred the Manipur Chief Minister's Trophy for Community Service on the occasion of Independence Day 2023. Sri Athopam Tej Singh. Has been awarded trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000. Next is Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign. 6 as a constable. He is at present Assistant Sub-Inspector posted at Police Headquarters and attached to Reader to DGP Manipur. He has been lending a helping hand in many orphanage homes like Puri Nawakol Achanbige and Karnal Jyoti Luang Sangmom. His contribution in the overall development of the community by was appointed in the Manipur Police Department as an MPS officer in the year 2014 and presently posted at Chandel District Police as additional Superintendent of Police Law and Order. Sri 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐈𝐀 has shown meritorious and dynamic performance in his duties. He has played a pivotal role in capacity building in the district by actively engaging in many social activities to guide youth and uplift the society of Chandel District. His contribution to building confident and strong trust on the police-public relationship through community policing is exemplary and worthy of appreciation. In recognition of his sincerity, honesty, and total commitment to his duties along with spirit of self-sacrifice and upliftment of the community, Sri Sankarjit Singh Loithombom MPS has been conferred the Manipur Chief Minister's Trophy for Community Service on the occasion of Independence Day 2023. Sri Sankarjit Singh Loithombom.